Itu general amnesty na itu kopi mana kita political party wakil tanggung nani kuala sini itu sendiri. Lalu asal kita nani sini political party kamu kali orang hata pun kopna orang dah kini dah lo kurang lagi lah kali itu baru ini mandi. Ini ada yang mana yang lebih mana mau pilih impon siapa sih yang benar dia. Kalau lama hasilnya itu sudah impon bagaimana satu jauh ke udah sudah public negara punya itu diri pakai CCU lo karena korban itu ke nanti itu election bagi buat CCU lo mana tapi job itu sangat bukan tidak pikir dulu menjadi kalau suruh pulau political party yang itu jiwa ini. Lalu hal itu kita memang akan hitung dulu. Hal itu problem lah. Daerah sama ada tu bini. Lasia tu pulau. Renggur tu sih. Kali ini organizer tu mana isi. Dalam tu organizer tu mana. La panel discussion mah mana kopinya meeting mah. Panelis pulau tiada limited tu naik kali pulau tak apa tu tapi meaningless pulau so panel discussion ni. Kalau. Lapan neliga Chinese si coklat bulam le neli knowledge tak limited. Kita ni lihat jengsi ke puji bangga lah hello ini tu ke 50 seat ke nang ni awak lah mopen tahu pun ni bang dulu 50 seat non bang thong ke anda ini tu jodun rat jodun nanti mawe pulau te bang thong ke arle ni lalu itu orang la sila non 30 ada job pudai neli pudai mange la penke langam lonang mopen pulau 26 ta open Neli puji bangke 26 ke open gali pun neli pudangi bang le jom si rules 8 langdam lo pulo te hala le interpret lo pulo dang te open buat teng sitau rules 128 komalo dak vote ke joglongi hala dak a definition ipido permanently resident atuman si non tribal atumke joglong chodi vote joglong chodi 129 ating bangke kopila rules ating siloma council fan separate electoral rules doji hala so electoral separate rules bangke LA pen si wangpo LA pen wangpo non tribal atumana bang fanke thanet po sita permanently resident ko atumbang fanke thangun epu lasi non matsi tame ili tuma demand ka dolo border long pending lang hala so rules ke pheni phata mo pen council eli ke wasia me kaheta pulo council penta loe to ende hala so popsi kopiloma juna jiklo eli tum no la bangso ka whole process dak eli tum local pen bangke facilitator lo eli tum CM akai la CM akai long tani eli tum damlo at least a form la signatory sa tum pen nang pache tong tha ni tuming ni from la so uthap jingkilang lo lapen halabang suar ni masida putekang lo laso ajuning di tekang lo laso reservation open pualamang ke nonako bikok senang boy cinta pritu naling cinta pritu na restriction itu kawadim abang si jom si open pulo te restriction abedai ke muthe non bang ke eli tume thektia posi ko piloma kado kawe ke wanga bangaling ka voter list long dang ke wanga bangaling ka ration card long ke wanga bangaling ka electoral roll long dang long laso posi non eli tumba ki sung lasi ladak hilo eli tum ki sung adilo penon eli puji bang eli tum Boruland Tripura penke che compare to nang ni Boruland ke 2003 si bang eli ton block 6 schedule provision ke la ke eli tum tribal area kali la pen pudang lo pulo te pa hala paragraph 20 table a table long part 1 long ta bang me de nge polo la ta eli tum ke thegundre lo parliament long wanji ta la bang ke gopiloma part 1 a son si binai kali pulo te eli tum safety lasan si Nagaland mo pen apor lo Nagaland la ke eli tum terang lo ke ex minister ke alang li Niger lo lasi Jayantia khasi Jayantia ke ili tum sipak le council ke United Nigerian NCL sipak le halada ili tum da ke 23 si inaugurate lo halada ke 27 June si inaugurate lo ka inaugurate ani khasi tum protest lo ka protest ko pia the bange thom nominated non tribal ponder upon lasi bange thom nominated non tribal ponder bang protest is short and si bang na methanga right bang ke secure lasi non neli puji bang ke jomsi la bang so clause bang implement lo pulo dang te neli ke theglam 34 practical politics le ili tum langdama theory te me filo practical politics dipu masigang ima dispura sorsi disaji
pulotan te kopiloma la bangkret throgatung si moar misi ke ingi dat po non BTR langdung sana bangsir ke natung siada council ke form la si hala bangso yong si implement lo pulotan te nelige arni si kachonel tum long ta ningelo la penon la sola ningel yang det pule nili pusita piloma la bangsi non ta ningel det po la implement lo pulotan te Karbi Anglong Autonomous Council la bangso tribal area long la Karbi tribal la CM ke non ilitum kacaribo ma CM high-tech pen ke la so tengan si duchoti la so pen api bang ke politically lake here me pick la pen ke suicide attack kiri ka che pu neli ki pudami puadim mang ke la helo 22 non election do 22 ke joko hide po non caribo ma tum si hide only 26 open for all kali open for all jola mali open for all to ke hala interpret te bulsa da ke top dakde ja kali top dakde tidak ke ki video dakde theoretically no ulendra ke hai yes alam itu high court ke bilo supreme court amri ente non nasi labang Jongsi akor tulang pulotan telaslo 2.3 ke doan stakeholder tumpen major stakeholder ke malo neligally jakas kali Karbi Anglong ala nanglitung komada rat komada khe fansi komoksolong ri fansi nanglitung ka chesong pima nanglitung pranjit thong rut ka chesong pima halabang so rat si non hangjo ke panel discussion kali kulate nang itu organization or organizer itu bilang langsung panel panel excuse me mana buatan jadi langsung kami predict kamu kan jadi Karbi Anglong orang hancur minum kalungnya itu hancur spesialis yang siap political party itu amin siap political party itu sehat lo amin ikuti cakap langsung opinion we are just closely observing the development of situation in Karbi Anglong. development development dulu under current dulu ini tinggal si dimbori dan pulau te lalai kapre kalam do nang itu ngepong cingkime ke umama organization pensi la soalan ke lama nang itu ngepong cingkime ate jakas ke ke klan lagi ultimately bakal je senara itu itu kai teman thalo asore kon ke som tumai kon kali la suliran no mati ma tumai kon suliran ta bangso negosiasi kan pilihan kan 2010 kan tinggal yang ngomong kan kekiran sendiri suliran ngomong kan orang sendiri kan hasil rupiah mana tinggi hasil rupiah nang itu ada cerah dari sini lapela kan get sosial tinggi ahul ko anda itu organisasional dia ni ke festan somarpen medal ke festan ke curang ke so ke pedalo hasil bukan cuma hingga asli akan lo si jetan lagi melihat lagi joy ta contribution kami kita nanti tu kopi make warna deng dun baik nak pola lapang kalau itu ta ninggi une kali alam itu kan kopi job apa kopi mungkin itu ni tamat ya orang sini biasa kalau starting lo meselo so bilang asli kita tu orang orang pikir apa yang tak sendiri bukan ni unfortunate dari ibu ibu unfortunate la solang bang ke la pane kanan ni kuliah tu hanya masih itu nanti di abilu mana tu kan jadi abilu mana la solang emotional blackmailing donde la lectura no es si siempre cocok como pichucho
Nili Pantanam Kuwait law no Pongama ke dake Kagno Autonomous Council ke dake BJP ke bang wait ko bang sana pun ठीक bang तो दोनों kalau kita Nangyate makato kami public ko na si Millie ma dami ko na hanta le betul. Kucing si mo pen dulu tu puche lo. Ya hala isi nama master kan. Isi tu mata untuk master pensi. Enggak sama kalau itu mana jangan beli ini cuma sudi ya kita. Apa yang orang itu mana tanya ini itu mana ini itu palong beji, warna lang itu tak lem. Langsung piti apa itu tahu lo? Langsung dan deh, amhara deh, itu palong beji. Yang dulu lo, itu beji lo itu uta, dia lah punya job cepul. Halah so signatories itu isinya tu naik kali itu cepul. Un anti pula isinya tu deh, isinya itu ikali, ane pada final job. Mau tak main itu pula. Je job cila son ke soal ai ki pudo na jane hai hemta unan hile kaman pe 30 round mo khata na abo ladak grenade pe naite lo nona cm hemta grenade garden lasi mo pen pulo time lan lasi compulsion pen sign de lam mongstame to job ho haglam ma sta rectify nahi job thi pustame in possible normally discussion पे इसके के में ये charges कॉपी रखेंगे हर सोलह लास्ट बाबा की बात सीएम आके है बाके non consensual he has been running the council for these 2 terms and he know the difficulties and the financial shortage that we have हर shortage पे बोलते 50 सीट के अलग लिए कोई नहीं नहीं political adjustment भरने के बाद नहीं करी जे Nitum jom si asyik dua orang berada, langsung saya power onko. It is not. Sikkim tak ada. Pini Goa sama itu lo. They are confined to 30 seats, but they are running in the state. Sudah pini market ada 50 seats pun. Anu din tak asyik cuma nak kaya ni kau lasi bisi interest. Lasi ada market mungkin pula. Kau si market, je itu market siksa tu. Jom si politically ni itu jom si defense ni. If you need to safeguard the future for the coming generation, we should not stick to this. Anuti bata chile. No more pen pula je. Sian mas sian nisdang itu men guri pala. No. Dictate pa malai guri po. Ne phano si sian chupala da. Ne nangyong si latuman pipe ulote. Ni galang ar jile kan ko. We are run by somebody. We have our master. We are not doing our own regional party. Sepang tangan ada belai kori. Pini ka regional party tu ipana regional party tu komama pune. Lasi nasolam angke itu ni cukup. Governor samalam makaju. Sitting itu assembly mas government sulai lah. Kalau solam si ada ni betul. Ada lagi upaya lagi. Need to face, we are facing. Allah itu apa yang है लाभ दे इसे we are not against it. No agreement. I never interrupted. You have spoken very peacefully. So let me speak my mind. Lahat sih je laban ke itu cuma thalang ko itu safeguard lagi. Non itu dia colongi bhalang kali. We will survive for another 10-20 years. But as it can be. We will continue to live. Bacil abang ke rectify नहीं, juga jenis saya pensi tu lagi. Peace of day kita ni,
asal yok je compulsion kenang nit claim kita ni postame claim nak kuat lo under pressure kan postame labang ke itu reduce nak lalu kita ASDC itu mah itu di rule of ASDC per norm ada tu. ASDC ni Ladakh pen nominated at least kilo kapre, kewan kapre. Lasi labang ke ini tu garanti GPU ni governor ke reply dia kan ini. Pani number ke ultimately council lo member pertama lo. Number 2 bangke autonomous state lo nila po naso council la autonomy naso kita ko ang do gi ba do mo. Ya so lo prote no ang autonomous state lo nila po naso council allo kaita non da franga to non bunga la ba ke state government ba attack pen nangala buncari lo dari buncari ko to dua bila lo te no bang poke bang open bang ke open then bang drop bang ke limit inke bang poke la pri bang ke la bang ke reserve of price. Surprise ko te dua penseklo kan di masa naik atau beliau yang mana dulu naik. No ini apa bangke bang truk anu militer bangke la bangke gowro masam sipi. Position yang ketentu ye gowro may consult the council also. So ultimately bangke la ke kai ke PPG ye la state government ani la ke. As per position of Rule 36 Tanjung Thomas Council, la que CM se la que mane utara kawan se reply kita. Governor bangke la ke governor that at least PD ke CM se recommend nominated ministry. As per position of Tanjung Thomas Council. Kalau CM alu lupa. Honda Johnsi, governor dah kerja note. Ini claim apa? Ini jatuh ke dulu ni. Mungkin claim apa? Governor tu project note, council side project lah baik ni. Governor tu pun lah kali. Lalu tensi mantunya apa dota high job boleh kerja. Bah isi apa dota high je governor ikut tensi terkosi. Mana council sebenarnya. Asal practically bagi tu anda pun dari practical जो सीधा रूल लगा तो करते lah makanya kita kayak governors will prevail. Nggak bang Trump lah. Pensiun orang kayak kopi nama juga ini, kayak bagai yang si open kurunte kalau dulu tiba dulu ini mah dulu ini ahok posita. Ultimately bangsa non tribal itu. Basically pada tu si bukti orang bang jual. Dan lah bangsa kopi nama juga ini, election betul betul. Election kurunte non besar, biar council non si parti si dulu bom. Si parti si dulu bom. Tapi sekarang uji parti dulu. Tapi jauh political party dah minta hanya ke bangke, alat ketua pun sih kain. Sekarang longkang bangka si parti Israel kalau satu BJP dah, BJP sedang BJP kemudian ada problem yang terjadi. Ultimately, the will of the ruling party will prevail. Teman-teman longkang bangka that local interest akan matkatira. Hara Delhi long kacari itu mbak diskulo kacari itu malam memang mana. Tapi note 10 plus 16. Non aman penanganan biara umum kapirigam apprehension polis kapirigam apa kita. Bang pokok umum bang problem si anu kaprek mana? Tribal tahan. Boleh basically kan tribal. Tapi la bang from bang itu, la bang itu, they will not act in the interest of the local brand. In the 16 pen, now you see 50 to the 25. Maybe 25 le bang sirkya apa lagi berman tu cakap. So ultimately she will try to fund long okay lah. Mana result dia pusta, mana itu mana security apa jadilah. Ada pressure. So many people bang, dah kalau orang cakap, open foso rana, ia kalau dua ibu demi, ibu orang tu. Kerja dia tiba mana kerja kerja macam
Dengan dia थे बंगे दाका मुस्लिम ना बुझ जोलो itu ngecok थे बंगे हर 1952 अनुसार Gubernur pasti penjelasan si Agung Semadal yang masuk bukti dokumen who will become the voters of the council. Hal semula meningkat training berapa? Nora bangga meningkat training mana? Pata sudah nang dulu puluh meningkat training yang dulu puluh vote berapa? Soal Agung Semadal. Actually, soal idea berapa tadi? Council kita frank meningkat training yang frank meningkat dua tungsi dah ke vote berapa? Api je bang tu Nori tu bangga la so dulu bangga tinggi ke smart teknik. La so smart teknik tu ada ini sih. So smart teknik tu ada ini sih itu bangga la dulu ada kau pergi tempat turun. Lasi an kita itu apa pun boleh lah. Oh, voting rights dalam tentu. Tapi nomination kita pun boleh berani isi bangga lah. No, the nomination bangga actually the intention original intention bangga. Dia council sih nanti pohon so council lo pengen tribal pusing jumpa jat ko foto ada tak non tribal kita tu hal itu of interest ke lele tak ada council lo. Apa to serve the interest of the non tribals or the communities who may not be represented in the council. Normally harus dokter kan amat normal ke jauh tak dalam kuplo. Nomination proses cross bang itu bawah jatuh ko. Bah tuhi punya tak 8% itu dah. Now, voter rights dulu belum kena lagi, nanti election contest sudah 25 years. Indian citizenship belum. As per paragraph 2(1) dari clear dari Kandungan Council ke reservation tadi. Paragraph 20 lo kita bagian dari tribal area betul. Wadah ni, tribal area betul. Lasi non ke 26 constituency kami 26 constituency ka job betul. Say for example, before 2 months, ni ciklu yang ni akan Tripura election berlalu. Pada kan Muslim bagai long from contest nomor hijau Muslim. Muan isi kita kerja mission tapi belum dari dua polisi ini Meghalaya itu tanai population dan bangkit dari tribal losi 85.9% di kerja mission Tripura berlalu. 5 ke 55 ke dari kerja mission kita ini Mizoram masuk Mizoram dah ke 95% nona tu mau tu lagi, ada ke tribal area, kalau tu dah jadi macam mana? Lasi itu mana? Jabisan macam ini jabisan, because inflation apa pun tidak. Lasi suka protect dia macam, lalu nominate dalam macam mana kita perlu cara macam je. Kalau tu nama council si, tapi si as per kalau nama council constitution rules 6, pada apa ditumsi lagi CM nama. Ini uliran terang siapa lo belum kalah datang dulu. Tak, gono apaan capek kroyong memang lagi, kan? Lagi, kalau orang masuk itu tidak ada dua persen. Tak gono belum capek kroyong lagi kan? Mana lagi kalau tak ada. As per kalau as India, artikel 163 kalau nggak tahu lagi, on gono nanti. Dapat haiting nanti, gono kami kelembek. Kalau state government nama itu kan kita dah itu mungkin cepiminan kau. Autonomous state ni state ini dah state, mereka alam itu kan. Lasi Assam government nama nama tu mata ini dah Santom. Employee tu masih lagi kan cenglok itu yang kau dah. Itu mungkin dah imitan kita dah ini hari ini system. We have autonomous council revenue collection per year only 40 crore. What we have to do this annual budget amount? Kosong sih itu claim untuk. Lasi itu state government yang tu hanglah kau, state government yang tu ke cikinan kau. Lasi autonomous state bikin state pun, terang sama tak. Lasi mungkin tapi kroy. Jadi tumbal, sekian macam tumbal sih. MLA MP itu sendiri pun betul betul nggak masuk pada jalan ini. Sampai lana. Lagi, lama ni. MLA MP jam punya belum ke. तो नाम तुम होते हैं नाम तुम के ऐसे कौन बना तुम होना सोचे नाम तुम के यहाँ नमके नाम तो बेनार मटा in the name of the autonomous state, in the banner of the autonomous state, no autonomous state, no election, no autonomous state, no rest to see. The autonomous state long mana sota.
Ekor kerja saya memang pada pulang atau kalau not to take it any further reorganization and division of the state itu pulang. Lasi, kalau sudah reservation 10% kuliah claim jadi apa sahaja, jadi people claim jadi. Rules salam alam itu rules saya bang dia itu. Itu kalau memang autonomous council atau itu plus langsung dipiateng, biar langsung. Aku case PIL dipiateng itu rules dia ada. Aku mesti itu dia ada. Lasorot governor ban pathailo. Article 163 attained as per Constitution of India. So Constitution of India ban ke Council of Minister. Council of Minister e Kardinal Thomas Council kali. State government si governor ban ke hukum biji. Lasot tendency governor ban ke na. Nitum dake governor ni nitum Kardinal Thomas Council itu mah guardian chona. Ta hukum ki kyun aja kong ke state government. Governor ne memang 10 out of 44 फल open for all document लाले ना तुम थिंग 10 के open for all ता लागे 26 constituency नो लोगों के रहता है open for all फल अब के out of 44 में से open for 10 6 open for all okay sir मैंने out of 44 out of 44 बनते हैं मैं almost 34 के रिजल्ट लेकिन open lakukan Meghalaya ta Nagaland ta Mizoram ta kiti dole mane pangbar ke pangke Meghalaya ke assembly no citizen ali Meghalaya ke council no leader bani assembly no Nagaland ta council pobe Mizoram ta we Arunachal ta we tadi ini tumta RDC Meghalaya assembly dulu pobe separate state kuno otomatis hal semua kerja kita pela tapi Tripura ke Pamar orang, akhirnya bangke Tripura ke already Bengali pura non-tribal atau masih cerai itu, dasar itu sih cuman cek kalau, tapi Borneo la history page itu history Pamar, Borneo ke kita sih itu loh kita zute dah lagi pun, alat tu zute lagi pun, alat tu lah kita sunroman dah mana isi kopai pusil aja kau Kasi ni kurang mangkela member pini macam mana dia pini puni yang mau percaya tu dia beli. Sudah, aduh implication lah kasi ni boleh. Okay sir. Mungkin satu. Thirty four team answer jam can open for all utama. Kasi ni bukan pakai reference orang open book session dalam sama dan dia pas ex-minister ada dia lopas aku dalam tahu saya ada dia sini libu ini pakai kalau 10+6 juga tu 16 ini tu apa betul sih akhir lima dah aku mau sini libu karena itu movement yang 1986 kan movement yang otomatis terbuka pinon asal sekarang lelo pinon di Pernambuco ex-minister pedagog siapa yang pedagog ex-minister pedagog lagi politis kapan dulu ini tuh people diri kapan ini ada dalam teori ini tuh macam sampai institution compare lalu pedagog mereka roy ke council of the reservation itu akhirnya ada chief minister state government tapi tribal omnisi chief minister ini Assam ke sopalan semua tu kita tolong bawa dia ke pagi ni. Komanya apa itu ada tuntutan ni mah. Ini kita mau lepas lagi. Buru tuntuk kalau tuntak reservation angko. Akhirnya STA kan orang yang dituntung kali. Tribal STA kan orang situ pusat ke situ reservation orang dan kali. Ini semua pakai. Tanah mana institution compare. Tapi open tu SCN pada sama apa pun. Reservation kita ini perlu terpolipur sampai jadi itu, yes, ni betul. Kalau kita ni kita jual, nanti tu bank korang promo, bank korang ini dia itu claim dan ini perlu. Just time mana best opportunity, best time. Social media aktif awal tu, amsna gol kentuli bah awal tu, katul kita demokratik semen berjaya song. Anu hak, ada hak kan sakit. Lapangan ke finishing menteri dulu terang sama kayak ex-minister ini central government, state government attitude to be lost dulu. Macam yang tu kaki kita cek,